Bigambirwe omuhwezi wa mukuru wa Patriotic League of Uganda Michael Wajara obinje barikumanya nka Toyota obwabiire nabuganaho ba coordinators ba PLU ahabwe change kya Tooro changa na opposing na tera flag bearer ninga wara ya yetsimba kandi tashimire kukozesa PLU nkamadara mukidi nkagamba na wahansongeza kokana horat kandi namani mengi kandi abutwabiri tugambire ngu tumureke ngakora ibintu bye konka hati nindeba na crossing lane nuza aho yuno tsisira okabere nokora ibintu byawe ahabo kuba ni right yawe but without using PLU. Toyota na jarango kigwerire kimwe memba wabo kwesimba ahawa NRM kandi obwe bagizere hendagano nabo kukwatanisa omukaroraka ntibachaza kuterize na bichango PLU nturi against our members ba flag bearers twine members bench we have over 100 PLU members abene flag bench. So NRM yoke taratizbire kwetsimba mu NRM loza kushobora tatuko pamoja waba yuno okora ibiri against loza kugira tuko pamoja. Orchiko rurubire rugenderire kutaho entebekanisa ezokurondera President Museveni Akaruru omucyange kya Tooro cyo kubanza improving ngo abantu mukabari abo ko twesta kubarigestaringa for nothing akona Karuru mathematics ina abahiri ntugira ngo abantu atanu nababira hacari kitumwendaho n'umuntu atleast kureta y'abantu aba bari nawe bakaba bashatu abantu bashatu wakwata 52 times 3 nibanga 156 wawashanga ngo inabantu aba buri polling station batari ba NRM nori mukusinga Karuru. Judith Mukidi omwe omubeesimbire aha muntu wa NRM akande nagira ngu wakabataru kubasa kwikiroza ebyarugiro mu karura ka primaries nukwo kugaruka kwesimbaho. Chairman, I'm sorry, I have to ask and I talk. I joined them to fight corruption. If flag are turned out of corruption, I cannot step down for it. I'm very sorry. Omugandi aba Patriotic League of Uganda district ya Mitoma batongwize kurondera President Yoweri Kaguta Museveni Akaruru ahabwa Karuru ko bwa president akarukwisha kuterwa okwezo kurukwisha. Jeno Museveni oye! Jeno Museveni oye! Turanze imyaka 5-10 tureme kuizaha tukakwate 2025 umutwaro and that is the end of 5 years. Ninyendangu please tujire member wa parliament omwine obuzunanizo arinda edugogu no ekituku mukundira munonga no wemyaka yitu weminyeto kutugire bizobyitu ndicyanguha kumuhikaho kusinga ababa abakuzira habwo kuba turaganisibwe emyaka irukika 30 no kwinguramu ebyempereza bikugenda mpora ebirumukamize n'amashanyarazi hati nyine emyaka 3 konke binazigwe mbaganisibwa nati nibyo mbaraganisibwa so ahora agambe kigambo President Museveni wagambo hekigambo Geno MK ogarro hekigambo arinda Edgar obwe ihangeri ngiza kubariri in safe hands. Gasha kwa Jonan Atusingwire na Sheikh Abdul Latif.